I 10 ljudi, dobrodošli na kanal Veljko Games, a vama je Veljko i danas ćemo igrati Roblox. Idemo samo da klajmujemo i to je to. Stavim tu, tako, ovdje ćemo tako. Idemo, mislim da se ovdje. Neću to gori, neću to gori. Sačekat ću malo. Mislim da čekat ću ljudi kad ću vidjeti dok ne dobijem 50. Pa se vidimo kad dobijem 50. 50 ovih naučit. I ljudi, evo nas, dobili smo 50. Tačno. Tako. Popit ćemo i vidjet ćemo. Ne spočite možda. Sad to spavnuje. Opa, već je počet. Yes. My brother pets. Sério. Epa, Yuri. Idemo kupiti 50, 150. Treba uzeti tu i prevoz. Извините, не дишам attention. Znači stvarno izvolite. I otpočnem kao ovdje, ne moram što sam moja prevoz. Tako, sad idemo. I nabavimo zid. Stani ovdje je koliko 200. Ovamo očigledno 300. Tako da nam treba puno par. Ljudi, ja ću stopirati video, pa se vidimo kad zaradim dovoljno novca. I ljudi, evo nas, sačekali smo dovoljno i kao što vidite skupili smo. A nisam trebao, nema veze. 1000 i nešto. Ljudi, idemo sad kupiti prvo zid. Idemo prvo kupiti zid. Tako, idemo ovaj zid. Ovo će mi 376, kako da? Tu 476. 476. Ljudi, ovo je moj drugi video na kanalu, podržite me i pišite mi komentare šta vi želite ja da igram. Stranger Things, Minecraft, Roblox, bilo šta bilo. Sem to, ide govoriti GTA 5 i tako. To što će. Tako. Dobro. Ljudi. To je što bi bilo to za ovaj klip.
Šta mislim? To je bilo u stvari... Ajde. Koliko ima? Opa! Opa. Juri, to bi bilo to za ovaj klip. U stvari, izvinite, još malo čaj. Da. To bi bilo to za ovaj klip. Ostavite like, share i subscribe. I pišite komentare i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!